Sudani y'Epfo yohereje ingabo mu burasirazuba bwa Kongo aho zisanze izindi z'ibihugu nka Kenya, Uganda n'u Burundi mu butumwa bw'umuryango wa EAC. Ni muri gahunda yo kubahiriza amasezerano y'amahoro hagati ya M23 na leta. Muri Afurika y'Epfo, John Steenhuisen ejo ku cyumweru yongeye gutorerwa kuyobora ishyaka riharanira demokarasi. Byamushyize ku mwanya mwiza ushobora kumuhesha kugera ku butegetsi akuyeho ishyaka riyobora mu matora y'umwaka utaha. Naho muri Kenya, nyuma y'ibyumweru byinshi byaranzwe n'imyigaragambyo yari ishyigikiwe na Raila Odinga utavuga rumwe n'ubutegetsi, yemeye ko habaho ibiganiro bimuhuza na leta. Yahamagariye abigaragambyaga kutagira iyo bakora uyu munsi kuwa mbere. Paul Kagame, perezida w'u Rwanda, yongeye gutorerwa kuyobora umuryango wa FPR mu gihe cy'indi myaka 5. Aya matora yabaye ejo ku cyumweru ubwo umuryango wizihizaga imyaka 35 umaze ushinzwe. Umunyamakuru wo muri Algeria, Ihsan El Kadi, wari wakatiwe igifungo cy'imyaka 5 yashyizwe kuri 3, ashinjwa kwakira amafaranga avuye hanze y'igihugu amufasha mu byo akora. El Kadi ni umuyobozi w'ikinyamakuru cyo kuri internet cyitwa Maghreb Emergent na Radio M.